Mayap at magrasya nga po kaya kayungan. Kanito pong kiyakatang kapag masusyan, pagkiabetala ka rin kiyakatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na ding makatuki. Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Florencia Mendoza, Shirley Guarin, Prex Squire, Mirna Mateo, Dixie Perkins, Wilma Masaganda, Nida Manalad, Alejandro Reyes, Elenita Panagan, Nenet Payong, Josephine Kyuk, Janet Borja, Rene Enelia Lorenzo, Regina Castro, Joel and Merly Manalang, Jose Pepe Hison, Amelita Atkins, Chris and Rona Gomez, Marioles family. Speedy recovery di Josie Perez, Roderick Angeles, Eddie Perez, at Josie Pinlac. Wedding anniversary Thanksgiving di Ocelito and Emily Briones, Diosdado and Avenida Nieves. Good health, Judy and Andy Westerman, Roberto and Joe Atkins, and Joseph Atkins at Bel Trinidad, Anita Chente at Mario Supan. Birthday Thanksgiving Daddy, Polelia Mandap, Edison Rasultay, Dance Bautista, Alma Odsinada, Nelson Reyes, at Pedro Biray. Antimurin, special intention ng Brian U.C. Pineda. Antimurin ding sablang kaladwaging purgatorio at ding kaladwada di Father Raymond, Father Nestor, Philip Joseph, Aurora, Domingo Senior and Junior, Erlinda Natividad, Magno, Clotilde, Roberto, Jeridon, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Juan, Aniseta, Crisanta, Jacqueline, Emerenciana, Domingo, Corazon, Rodolfo, Pedro, Miguela, Edwin, Lorenzo, Jose Eunices, Cesar, Normita, Elpidio at Librado. Magkiabetan po king dalita pamukulat. Kinagyan ng ipahampo ng anak, ang po ni Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod ng Diyos, ating pamakyagin ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kekan timurin. Maya payabak kay kay po. Maya payabak po amo.
Antibig kapatad, batang abiyabing matampangganap, kaniting kapag masusyan, sisyan tala pa rin kasalanan tamo, at anyaran pa idunos na at kapatawaran ng Diyos. Igang makarapat, kingen narapat ning batas, ulining kainan ning tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Igang mapibabatang manaya, king pamanisid, pamahinggulot ning tao, karing kayang kasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Igang pepasubling miye kang Jesus, at pasubli mo namang miye, karing katawan ming malalaso, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may ipaing tutuo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalub mo, karing kaya kangalipa, ning pasabing tula, ning masanting nga pamisipat pamikakatawan. King kapamilatan ding panalay ning Juana Birhen Maria, mabiyasa kay sanang marap, karing kasalukuyan na kalungkutan. Ban miras kami, king tulang nga langanga. Iti adal mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magali kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, Karintao, Roma. Enalam miyatulan kaparusan, detang mabibye, makayagong kang Kristo Jesus. Ing batas ning Espiritu, amagkalub king bye, amakayagong kang Kristo Jesus. Timawa na ko king batas ning kasalanan at kamatayan. Depat ning Diyos, ing ena arapat, ning batas, uli ning kinan ning tao. Tinubod ning Diyos, ing kayang anak, adinatang kalupa ning taong makasalanan, ban ilako na ing pamikasala. King kapamilatan ning depat ng itining Diyos, pero san na ing kasalanan, amagobra king kinan ning tao, ban ing katuliran, aadwaning batas, lubos matupad, kaya katang mabibye, agpangking Espiritu, at agpangking kinaning katutubong pangatao. Uling detang mabibye, agpangking agyag ning katutuburang pangatao, mimisipla, agpangking adwaning katutuburang pangatao. Detang mabibye naman, agpangking agyag ning Espiritu, mimisipla, agpangking kaburyan ning Espiritu. Nung mimisipla, agpangking adwa ning katutubong pangatao, ing pupulan da, kamatayan, at deta namang mimisip, agpangking adwa ning Espiritu, biye at kapayapan, ing karelang kamtan. Inya maging kasalang nening Diyos, ing taong mimisip, agpangking adwaning pangatao. Uling iti, mamintuking batas ning Diyos, at king kamatutwanan, naagyong pamintuan. Detang mumusig, king agyag ning katutubong pangatao, malyaring apamatulan, ing Diyos. Dapot kayo mabibye, agpangking adwaning katutubong pangatao, nune mabibye kayo, agpangking agyag ning Espiritu, nung tunepin ing Espiritu ning Diyos, manuknangan niya kaya kayo. Ninuman ing panuknangan ning Espiritu ng Kristo, eya kang Kristo, nung ikristo manuknangan niya kaya kayo, mateyaman ing katawan, uli ning kasalanan nyo, mabiyaya ing Espiritu yu, uling pepabanala na kayo ning Diyos. Nung ing Espiritu ning Diyos, pepasubling miya kang Jesus,
manuknangan niya kaya kayo. Ing pepasubling miya kang Kristo, pasubya na la namang miye, ring katawan yung malalaso, kapamilataning espiritu ng manuknangan kaya kayo. Amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Ginoo, itiya ing balayan, amagdulap manakit king lupa mo. Ginoy tiyaing balayan a magdulap manakit king lupa mo. Ing sabla bandining Ginoo, pati na ing sablang atyuking yato, ya ing kaniti menatagan, kinlibutad ning danuman, pekatigit niya talakad, libutad ning dayat malat. Ginoy tiyaing balayan a magdulap manakit king lupa mo. Nino ing makikatuliran mo kiyat, kimbundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid lungob, kilub ning banal ng templo. Ya itang mikamalinis agamat, itang makimalinis dalise, itang emag nasa aking dewakan, at emag salitang kalaraman, laban kenuman. Ginoy tiyaing balayan a magdulap manakit king lupa mo. King Ginoo tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos, ake yang kaligtasan. Makanyan la ugali, rin taong magdulap king Ginoo, ring lalapit king Diyos ng akob. Ginoy tiyaing balayan a magdulap manakit king lupa mo. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Ing Diyos at yukang Kristo, ban pakikasundo ing yato king sarili na, at ing maya pabalita, ning pamikakasundo, pigkatiwala niya kaya katamo. Tabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita, at pangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. King oras sa ita, dinatang laring mapinan na tao, at belitara kang Jesus, king pepapatian na lang Pilato, ring mapinan na tao Galilea, kabang deti mamain laking Diyos. Nga nakarela, isipan nyo galang king maragula kasalanan deting tao Galilea, kesa ka ring aliwang tao ka rin, uling makanya ning miras karela. Ali, dapat sasabihin ko kay kayo, nung kayo sumisit, pahinggulot, karing kay kayong kasalanan, mga mate kayingan kalupara. Oreta namang 18 kataong may nga mate, inyang may nga patanan laking tori ng siluwe. Isipan nyo galang, ing mas maragula kasalanan kesa karing aliwang taong manoknangan Jerusalem. Alila, dapat sasabihin ko kay kayo, nung kayo sumisit, pahinggulot, karing kay kayong kasalanan, mga mate kayo namang kalupara. Kanita, salita ng Jesus, iting talimhaga nga na, ating meto nga tao, ating tanaman na higera, king kayang ubasan. Linabi na nung iti at inyang bunga, dapat alayang ikit. Inya sinabi na king mamahala, king ubasan. At luna akong banwang pupunta kay iti, at maninton bunga, king dutong iti. Dapat ala ko pang ikit. Kuturan mo ne, makaskop niya wala king ubasan. Dapat pekibat ning mamahala, tayo papu ko kuturan king banwang iti. Gambulan ke, at dinan pataba. Nung mamungaya king tutuking banwa, lalong masanting. Dapat nung aliya, kanita tane kuturan.
ing may pabalita, ing kay katamong kaligtasan. Kapurian kay kao Kristo, makiramdam tamo po king umilyo. Gandang morning. Good morning po amo. Isa-isa na pong bumibigay yung mga mikropono natin. No? Ito yung tear and wear ng ating mga gamit. At lahat dito sa mundo bibigay at bibigay din pagdating ng araw. Lahat lumilipas, kumukupas, humihina, pwedeng humihina. Lahat isang araw mawawala na lang. No? Alam niyo po sa kumbento, may mga alaga kaming mga pusa at saka aso. Yung mga pusa kuminsan malilikot sa loob. Habang kumakain, mayroon tatalon dun sa mesa. Kung ilang beses, pag ganun-ganon. Kuminsan po ako, kahit pari ako, napipikon ako sa pusa. Pag ganun tampangke. Papaluin ko yan. Pag malikot. Si Myong, yung aso kung pwede lang sakalan kung pwede nga sakalin niya, ang leeg niya sa kalikutan ng aso, sasakalin. Pero sila rin, napakapasensyosa. Sabi ko, talagang nanay sila rin. Kasi yung pusa, hindi niya papaluin. Yung aso, lalong hindi na. Hindi niya sasaktan. Kaya siguro, ganyan, no? Meron tayong mga level of patience. Merong kagad napipikon, merong kagad sumasagad, pero meron naman parang unending, na walang katapusan ng pagpapasensya. Parang laging nagbibigay ng tsansa, nagbibigay ng opportunities, palugit. At alam nyo, ito yung ating matutungayan sa ating ebanghelyo ngayon. No? Yung isang may-ari ng lupa na may tanim na higera, ilang taon na, 3 years na yatang naghahanap ng bunga, hindi makahanap ng bunga. Kaya sinabi dun sa kanyang hardinero kung pwede patayin na, no, yung higera kasi walang silbi, no? Nakaharang lang doon, hindi naman namumunga. Mainit ang ulo nitong may-ari ng lupa. No? Parang ako sa pusa. Kaya simyong sa aso. No? Pero itong hardinero, sabi niya, wag muna po. Bigyan pa natin ng palugit. Bigyan pa natin ng 1 year. Just in case na hindi pa rin mamumunga, tsaka natin putulin. At siyempre po, itong hardinero ay larawan ng Panginoon, ng punong-puno ng awa, punong-puno ng pagmamahal, pagpapasensya sa ating mga tao. Kasi yung higera, tayo yon. Baka sa ating kalikutan, sa ating kalokohan, sa ating katamaran, parang nakaharang lang na tayo sa mundong ito, walang silbi. Pero ang Panginoon patuloy na kinakalinga, inaalagaan tayo. Binabagyan ng palugit. Baka sakali next year, para tayo mamunga sa mundong ito. Kaya dito po ako naniniwala na kuminsan, bakit nga ba kung sinong mababait, silang nauuna, no? Yung mga masasama, sila pang nagtatagal dito sa mundo. Kaya tuloy naisip nila yung kasabihan, masamang damo, mahirap mamatay. No. Ako po, tingin ko doon ito yung the patience of God. No. Laging nagbibigay ng palugit. Ayaw niyang mapahamak. No. Mamatay sa kasamaan ng isang tao. Kundi laging nandyan ang kanyang pag-asa. Laging nandyan ang kanyang pagtitiwala na magbabago at magbabago rin ng tao.
At dito po, napakagandang pagnilayan din yung bibigyan pa ng 1 taon yung puno ng higera. Kasi ika nga, iba yung panahon natin sa panahon ng Diyos. Iba yung oras natin sa oras ng Diyos. Yung 1 minuto ng Diyos, ilang libong taon na raw sa atin. Ganun ang banal na kasulatan. 1 minuto lang sa 1 minuto sa Diyos, libo-libong taon na sa atin. Kaya kung 1 taon, sa atin 1 taon, hindi, di ang tagal-tagal nun. No? Kaya ganyan ang Diyos na mahaba ang pasensya, mahaba ang paghihintay niya na mabag-asa sa ating tao. Kaya yan po ang ating pagnilayan. No? Sana'y makita natin sa ating mismong sariling karanasan kung paanong napakapasensyoso ng Diyos sa atin. No? Napakatiyaga niyang maghintay sa atin, sa ating pagbabago, sa ating pagbabalik loob. At naway matularan din natin siya. Tayo rin ay maging ganyan sa isa't isa. Lalo sa mga nakapaligid, mga taong nakapaligid sa atin. Amen. Ngayon po ating dulog sa ating lahat ng ating mga kailingan, tayong lahat na laging pinagkakalooban ng Diyos ng oportunidad, ng palugit, na siya ang Diyos na laging namamag-asa sa ating pagbabago, pagtalikod sa ating kasalanan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para king iglesia ning Diyos, kapilan man sa, etutok ng mamawus, karing sablang tao, bansumisi at mokonberti, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para karing atyuking kayupayan, muna sanang ipakit ing dalan, payinturuking pamagbayo, kapamilataning pamanuman, king sarili dang biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para karing daralan kasakitan, gamitan da sana ing karelang kasakitan, anting metong abinye Diyos, apamakitagon ban sumisi, at padalise king karelang biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para kaya katang makatipon ngeni keti, maging tuneta sanang kaya katang pamanisi, kakawul king sabla, at tataglus king kabubusalan, dung kaya katamong puso, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy paming at yubanwa, mananasanang ing kekeng pamagbayo, migit magmula king lugod, kesa aking ano pamang pansarili ming kapakanan o takot, tiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-oper talakad nala. Kanta tayo pong dalit para king pamagsadya karinayin. Sarili
kay pakamalang kapatad, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy ting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimiglalang, bayit na ni Birhen Maria, yung kabubugtungan mong anak, tegulaling na yung kayang katapatan, kay meto nga makapagmulalang paralan. Kabang darami laki kareting ay ng sakripisyo, may kapos kaya sana karing sablaming kasalanan. Itiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya kaan timurin, yat na yorem puso yo. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kabang parangalan mingno na Birhen Maria. Mapalad yan dili, karisablang babayang malabirhen. Ake kang piniling maging induning bugtong mong anak, king kayo payaning Banal Espiritu. Ing Birhen Maria, maging tunay ng induning kaya kang anak, abay ng timong sala ning meto yato. Uli nita, kang benisablang koro, ring anghel, karing banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yung Gino, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang king lagyuning Gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malarilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daong kusang lub, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Pira sunet binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan at kananya. Itiyin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kay balingapunan, kinuhaning kadis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kadis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Itiing kadis ning kanakong daya, ing daya ning bahay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kayat para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapighaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mo pa, ing kamatayin at pamanyubli na may biyening anak mo. Darami kaya kaiting tinapi, ning biyeting kadis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kay meto yato, ban biganap kinugud, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana kamala naman ni kapatad ming pepainawan at maninayang sabling miye, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaduluban mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya lang angga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose kayong esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, kikikabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutup, kagumning Banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman, king alangangga.
Mapaminto king amain, nitala pangabo sa mibo king balanan turok, nga tamang ining mangangas, manalangin. Igpami ayat syubanwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan yung loob mo, ketis sulip, antibanwa. Ingka kanan mi, king aldo-aldo, ibiyem mo kaya kami, king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mangaya mo kaya paisawol king tukso, nunay kapos mo kami king sablang marok. Ikapos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawin mi, bangking kasaupan, ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas ki sa blang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambinay maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianin kaya kayong iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. At ipong may kakapatad, masyatang nginin pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan, kapayapan. Kapayapan masating lalaki. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiyem mo kaya kami ing kapayapan. Yung ginutang Jesucristo, yung dugo, yung kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws, king banan ng hapunan. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning nuwa na Birhen Maria. Kaya kay Diyos penibalane inganak ng bugtong. Kaya kay Maria binili na yung kapanaligana. Kambe mo'y Kristo may katawan niyang tao. Nuwan na San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa. At tayran mo kami, king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kaming grasya, pakalulu, ampon sikanan pilubluban. At ipanlualo mo kami, karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamongan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mi ni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong may tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milar at ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, ratang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para kingakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Mo sana pisawili nga klismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunuana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Manalangin tamo.
Oy paming malugod, ngening tinggap miya, ing sakramentong iba't banwa, adwan ming kaya kang pakalulu. Parati ka sanang magsaya, king pamagmasusik, ing ligay ng Birhen Maria. Atok yan mila sana rin kayang bakas, at masolong miyagom, king misteryo ng kekeng kaligtasan. Itingan na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginu, mantabi kay kayo. At kekan timurin. At bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipain tuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. May rining kapag masusyan tamo, may tanang ening, luguran sa iwan ng Diyos sa ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya pa oras kay Kingan. Gandang araw, marami pong salamat. Pakamalan, kapatid, ing ginutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kahabanan ng kayambiye. King kasuywana, may kikitya ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya abera. Kreting daratang Aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing Synod o Synodo, metong yang konseho ning banal at kapulungan, kung nuka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapat iting Synod on Synodality, betong yung makapasubaling Synodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ibay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Archdiocese Tamo, malibat king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paruminggo ning Pebrero banwang 2022, at nakatamong maglakbe, abe-abe, tingatlong dake ning kakatamong Synod on Synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Archdiocese Tamo, nung nuka rin, itamo ang timang metong balayan ning Diyos, gamitan tala ring kagiwan tamo, king miyayliwang kararaptanan. Ing mumulang dapat, agawan, miyaslagan, alben la ring video, agewada ring kakatamong piling grupo, ang makapatungkol king konsepto na ning synodality. Mipasiknangan, ing kadwan dapat, pamituki-tukire ring grupong mipapagsalita karing parokya, eskwela, aguman, at aliwapang institusyon nung nuka rin ding volunteers or stewards panimunande yung family bayan amano o consultation para kay katamungan. Kaniting kaduang dake, miyabeya naman yung pamangawa king metong a Facebook show ng Archdiocese. Nung nuka rin magipagsalita at makirandam ko kay kayo kabang igugunam tamungan. Katataulian, kaniting tauling dapat, makiagom, kukumbiran milangan ding visual at music artist, balmidake karing talentura, dikil king pamanintindira, king synodality. Rening kay katamong programa, malyari lang miyakit, king kay katamong Archdiocese website, karen daratang ayaldo. Kaluguran kong kapatid, kukumbiran da kayungan, na makiagom, pari at diakono,
religyoso at religyosa, ating katungkulan king parokya o laiko, kaya nakanman o makatwa, misasane king kasalpantayanan, katoliko o ali. Ing mabilog a Arkidiocese din San Fernando, makiramdamya karimbalang metong kekatam, abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan king banal akapulong. Manano na sanang iting pamaglakbetam, mga pnuyang grasya, kabering pamikatagon, ibait, ibad king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas, king kapamilatana, ning pamanantabi, ning banal na Espiritu. Makatalakad kami harapan mo, o banal na Espiritu, abi-abi makatipon king lagyo, ikamong bukod, talatayin, abayan mo kami, mamaleka ka rin puso ni. Amen. Itipuin kayong malukang kalasuyo, Florentino G. Davarias.